tin tirko som le pahnih te hming chu heng hi ani ahma sabera chuan Simona Petera anti le a unau Andriate Zebedaya fapa Jacob le a unau Johanate Philippa le Bartholomaya te Thoma le Chiakhontu Mathaya te Alphaya fapa Jacob le Thadaya te Kanan mi Simona le amantirtu Juda Iscariota te hi Iswa zirtir som le pahnih te hi an mi zia hi ain ang lo hlom hle hian alanga tin Iswa an zui chan po hi atira kha chuanin ain ang lo hlom viau mai thei bawk ani kan sia tangin khati hun lai khanin Judai ram kha chu rom opna hnuaya aluta video danga khanin kan soi fau to a Israel lal ram le Juda lal ram atluk chiat hnuwa Greek lal ram pali zinga pakhat Seleucid hnuaya an kun lai khanin Maccabiat chung ko hau kai suaina hnuaya khanin Juda te history a sia reng to tur Maccabian revolt anti chu alo chuaka chumi ina ashin chua chu Judalal ram thar anti Hasmonean dynasty alo dinga chulal ram chu Herodian kingdom anti Rome Klein kingdom in aron lu alan le tani tlem han soi thui de hlek taila Heroda kha Idumean anti Edom thla ania Judaism convert angchi kha ani ome Juda sakwa kha asa khovon ni turangai ani tichuanin Isu alo pian lai vel po khanin Juda te khanin Rome moram dang obna laka anma ni chanchuak tu tur le lal thar anti Davida lal thuthleng ron tung ding le tu tur pathian siak thi mesia ka an bei seirenga chu chuanin Juda te chu khovela nam anga tung ding le in lal ram ro pui tak aron siam le turin an bei sei ni chu tiang khovela an om mek lai chuanin Isua kha alo pianga mi fingten Heroda lal ina an ron zon po khanin Heroda alo mang an em chan chu kan hre thiam thein rin oma alal na pai thla a Judalal ram thar tung ding tu tur shillong nei na soi chu alo lang ta ni nge yangai na anei don ti achianga chu wangin mi fingte po dil chu takin azot tareng ani atoi zong in soi taila hun alo kal zela Isuan rong a bol chho lai vel khanin zirtir som pahni akawa boruak aron nei chho tran tabok nen zirtir then khat kha chuanin mesia lo lang tur nia an rin dan an lo soi thin rom ho ne tu tur ngei chu ni in an ring po ani mai theini chu wangin lal khon bol ni andu awanga zui po anni mai thei nima sela an han zui rei tak tak khanin Isua thil tum tak tak chu an hre thiam chho ve zel ni khan alanga Bible kan share chuanin Isua le azir tir te rong bol na sang sang kan hmuwa achang chuanin Isua khanin akop te khanin atir chuak boka ti chuanin Isua thu pekin thil mak te an ti thina dam lo te ti damin ram huai te an hnot chuak thina ni ti chuanin hun a local zela Isua chu khovela hun a man tur chin a zodon hnai to a chu wangin a zirtir te khanin rong bol na chu an lo chhun zom zel theinan atir chuak ve thung to don ani chu wangin an tan khana tong trai sakani ti Johanna bungsom pasari kan chiar chuan kan hmuwa a zirtir te tan chau ni lo a zirtir te rong bol na zel tura wanga ti maila a zirtir te kaltlanga Isua lo la ring zel tur tan po angen sakani ti chu Johanna bungsom pasari chang som hnia khan kan hmu ni ti chuanin Isua thi hnuwa zirtir te chuanin rong an bol chhota a ahma sabera tirkau te thil ti bua kan hmu angin Pentecost ni alo thlen khanin tharau thiang hlim an lo changta a Bible kan en chuanin kan shevek ome Peteran thu a han soi tran ta le a thu soi zo meu chuanin thlara vin hna a thoka ti chuanin mi sangthum la in baptisman changta ni Pentecost nia tharau thiang hlim alo thlena wang hianin Pentecost kan han ti tongkam le tharau thiang hlim ti hianin inzom na nei angin alang theya ani na taka chuanin Pentecost han ti le tharau thiang hlim ti thumal hianin inzom na nei shan lo ni Pentecost ti chu Greek tonga Pentecoste ti atanga lak ni in somnga na ti na ni maya Hebrai Bible Shavuot ti aya an man ani maya Shavuot ti thumal aya man ani na a Shavuot omzia le lin na chu ani chuang lo ni Shavuot ti omzia chu cholkarte ti na ni maya Leviticus bungsom ni pathuma khana in zia ka kalhen ku ta zo atanga ni somnga na a ania cholkar sari aral chi khan ti na ni hetani somli pakwa cholkar sari aral chi a ani somnga na ani awang he ni ma na Greek havin somnga na tia an soi mai chan chu tunlai Pentecost chiardan le Bible chiardan ero ain ang talawa chu wangin Judaten Shavuot an man hun le Pentecost chu ain rual lo ta fo mai ni khalam kha chu du tok taila ti chuanin zirtir te chuanin rong an bol chhun som ta zela ring thar po an ombel zela kaushan po ading tanol mai ni Isuan alo soilok to keima awangin mi tam tak huat in laniang ti te chu alo thleng dik chho ta zela
Christian te chuan in ti du da na an tok na sa hle zel ani ti chu history kan en chuan kan she ome i chuan kamhinga wangin mi tam tak huat in la niang ati tlata i suaring tu te chu mu sit na le ti du da na tuarin an oma zirtir te po kha thi dan pa ngai kan ti mai tar thi ti maila khatianga wanga thi chu zohana chau kha ania abak chu mar tar vek an lo ni ta ni mar tar kan ti chuan kan she thiam mai ome ti chuan in zirtir te chu mun sang sanga rong bolin an kal dara lali suan kal ula namtin te zirtira siam ula alo tiang nge khanin Krista chanchin thatlang au pui turin khovel mun sang sanga an wak dar tani Charsis chi buthumna a Eusebia sa soidan chuanin Parthia ram chu thoma rong bol na mun turatan ruatania Scythia ram chu Andria Asia chu Johanna chuta chuanin hun enge mochen na oma anua FSC khuwa thitani tin Petera hianin Pontia Galatia Bithunia Cappadocia le Asia ramate Juda dharta te hna thu a hril ni na lang boka chuta chuanin ahun top lama Roma alo thlenin a letlinga khen be anitani an soidana chuanin hetianga khen be hi ama du dan ni nan soya kalalpa thi dan anga thitlak po kanilo ti hial khopin arin nakha anasa antini mitam tak chuanin zirtir som pani te kha engtin nge an thia engtin nge an omtak zel ti hi an ngai tu thina iswa zirtir te chanchin kal zel le an thi dan hi bible atanga thlir chuanin hriat tura tamlova bible atanga en chuanin Juda Iscariot le Zebediah fapa Jacob achi hi an thi thu le an thi dan record a hmu thaya thenkhat in la enge model le in ti bible ring fal deuh anga bible chau rin tur ti chi kan ni chuanin midang hi chu engtin nge an thi ti te hi hriat a har veu mai theini bible pon lam source han soi hianin in la pathian thu oi fal mel deuh te hi an lo om thina Bible pon lam source te hi adik vek chuang lo rual hianin pom tur chin kan hriat theina tur hianin thil hriat tam tluk hi a om lo ni ti chuanin kan hriat angin Juda Iscariot chu Isu a hral hnu kanin a in ok hlum ti chu kan hriat thewanga zirtir dang chanchin kan hriat le chu soito angin Zebediah fapa Jacob kha ani le a tirkaute bung som pahni chang ni kan chiar chuanin Jacob chu Heroda kanin khandaina sat hlum ti kan hmuwa history lamatanga thlir chuanin AD somli pali vel khani in alangani heng te hi kan hmu theite chu an ni maya bible in ziang ni chi alo ma se khovel mi tam zokina an pom dan anga zirtir te thi dan chanchin toite te in hantar lang hlom teang ama sabera chon Petera chungchang hi lo soitaila Petera chungchang ti maila ama Petera shimshim hianin Christian te chanchina hianin mun poimo tak alua atira aming hi Simona ti ania apa hi Jonah ti ming pu ni inalanga Isuan Simon Bar Zona tia akawa wangkanin apa hi Zona ni na lang theini Simon Bar Zona ti omzia chu Zona fapa Simona ti na ani maya tin Bethsaida khuwa a khosa ni in sanghamana eizong ni na langani Isuan akaulai pokanin lenan lo deng ani kha rin na konga thahnem ngai mi tak ni in leadership nei tak po ani mai thei lalpa rong bo le lalpa zui nuam ti le thlahlel em mai ani Catholic tradition chuanin Peter hi pop ma saber nia ngai ania chuti rualin protestant ko sana chuanin pom ani lem lo tlang pui ome church tradition chuanin Peter chu rom lalber niro khanin AD somruk pali vel khanin ati hlum ni na langa chu rom ko pui na sataka akan hnu khan ania ka rom ko pui kang kha Christian te tia apua an soidan chuanin rom ko pui kang kha ama niro hal kha ania ma se rom ko pui mi ten thinrima wangin asahim na turin Christian te apu ta dai ni inan soya chu wangin Christian te ti du da na rap thlak tak alo ompha ta chu tiang boruak kal zela chon Peter po hi ti hlumani ve ni kumzabi ni na apocryphal thusiak pakhat Acts of Peter anti hi Peter chu aletlinga khen be ani thu soina masaber ani ome Peter aletlinga khen be ani chan po Iswa thi dan anga thi ve po aphu ni in ain shelawa kan ti don nge Iswa anga apa nga ya khen be ve tlak po ni na in shelo nia soenia chu wangin alet lingin an kheng betta ni nan soini zwana bung som ni pakhat chang som pariat kan en chuan Isuan Petera thi dan tur hi alo soilok ni na sia theya chang som pakwa kan en chuanin a thi dan tur ka chang som pariat mi hi ninge in alangani Charles history ziak tu Eusebia sa chuanin heti hiana soya Petera chu ama du dan ange in alulam leilam hoizong in khen be ani tina soini ti chuanin kan soito angin Petera chu AD somruk pali vel khanin niro thu pekin khen be ani ti chu Christian tamber rin dan alo ni tani Bible ro chuanin Petera thi thu hi atar lang ran lem lo thungani adot le chuanin Petera unau pa Andrea hi
hetiang de uhianin athi nia soyania ma se he ero rin tlak ani em ti achiang lo thungani traditional soidan chuanin andrea chu edi somruk vel khanin greek ko pui pakhat patras antia chuanin khen be nin amartar antia a unau pa peter ang pokin andrea po hianin isu anga thitlaka ain ngai lova chu wangin cross pa ngai aya x pian mang anga siama chuanin an kheng betani hemi wang hianin x pian mang ang chi chu St Andrews Cross tia soi ani thinani amaro chu van doi thlak dewin timaila he chanchin lo chuana hi rin tlaka ngai ani lova achan chu he thu hi apocryphal book pakhat X of Andrews anti atanga lo chuakania heta hianin Andrea thil makti chanchin mak tak tak po achuang nola hele khabu ina soidan chuanin khen be ani hnuwa cross a om lai hianin ni thum chung zat chu chanchin tha la hril ni nan soini mithiamte timaila scholar te soidan chuanin Andrea thi hnu kum som chuang emo kum za chuang po ani thayang chu tiang hnu te yazia ni narin omani Andrea hi athi hianin kum som nga vela upa ni tur rinani adot le chuanin Zakopa Zebediah fapa Zakopa chungchang hi ani hi chu chiang takin Bible record ta oma tirko te bungsom pahni chang khata tanga chang thuma kanin kan hmuni Heroda kanin Juda te ti lom tumin Christian te ati du da ani ti kan hmua Zakopa po khandaina sat lumani scholar te soidan chuan Zakopa athi kum hi edi somli pali vel khani nan ringa kum zabi palina Eusebiasan Alexandria khuami Clement thu choi Zakopa thi dan chungchang alak chona chuanin heti hian kan hmua kota aron hruai tu gat chuan athu soilaya hmuin aril ru anne hlea ani po chuan Christian ani ve tak thu apuang ta ti chuan an pahni in an hruai ta kalkonga chuan Zakopa hne na ngaidam turin angena Zakopa chu reilo te ain ngai tua chuta thlamuang takin omro atia chuti chuan an pahni chuan an lu an tan sakta ni ti kan hmuni Alexandria Kwame Clement hi Zakopa thi hnu kum za chuanga apianga ma se tuna kan hmu thei tak lo kan ti don nge man lai thu ziak bauta te kan tiang chi kha khatiang kha ani hi chuanin ahun lai hianin a hmu theyang ti chu arin oma Christian masa te chungchanga thon thu dang lam le lar tak tak a om lai hianin Clement a soiro hi chu thil thlen dan dik tak ani theyang ti angai ruat theini thon thu satlia kan ti mai chu ani lo mai theini thon thu han ti hianin phua chop ti na ni vek lo ti hre mizo tonga hianin thon thu kan ti vek thina myth te legend te fable te story kan tiang chi dang tam tak hi thon thu kan ti veka chu wangin tam tak hianin thon thu han ti hianin phua chop soi nei mo hi an ti thina Bible story kan ti Bible thon thu te hi phua chop ani lawa kan mizo tonga ho sak lo wang te poniang kan soi pol vek mai thina ni ti chuanin an dot le chuanin Johana chungchang ve thung hi Johana hi zirtir te zinga tar thi kan ti don nge mar tar velo ti tu da na tuara thilo ang chi om chhun kha ani Johana chanchin big phai hi chu video shanin kan ti chhuat to kha Isua athi don khan azirtir pakhat Bible a azia dana chuanin Isuan amhangaya kha zirtir ne na khanin Isuan anu mari kha a hlanani mari athi hnu khanin Johana hi FSC khuwa akal ni nan soya chuta chuanin ale khathon pathum te hi aziak ni nan soini chuta tang chuanin a chanchin thashila wangin Patmos thliar kara tan tirania chuta chuanin Krista hne na tangin thupuan adonga thupuan bu hi aziak tani atopa FSC khuwa a lo thleng lein edi somkua pariat hnulama khanin thi dan pa ngain athitani tertuliana soidana chuanin Johana hi Patmosa tan tir ani ma hianin Coliseuma an hruaya tel sawa an thlaka liam tuar mi alawa aron chuale wangin Coliseum pumpui chu Christiana anin let ni na soini ti chuan adot le chuan Philippa chungchang hi lo ngai thale taila Philippa thi dan chungchang hi soidana tam hle maya record then khata chuanin khuarel chiat na wanga thi anga tarlan ania then khat chuanin alu tan sak ani thu an soiboka a then chuanin lunga den hlum antia adang le chuanin alet linga khen be ni nan soibokani chiang taka hriat theiro chu kumzabi khatna akhan athia edi somriat vel khani mai theini ti hi ni tradition masaber te zinga mia chuanin manlai Greek khopui haira polisa amar tar ni nan soya FSC khuwa polycrates chuan Pope Victor hne na lekha athona chuanin tir kau som le pahni zinga mi Philippa chanchin ka soye ni e ani chu haira polisa zal ani tina soini tin tir kau te thil ti buwa Philippa hi tu Philippa nge ti hriat hara Christian masa te po ka an buai thin reng ani
chu wangin tirkau te thil ti bua Philip hi chu Philip the Evangelist anti deuh ker thina Caius the Presbyter anti kumzabi pathum nalaya Christian ziak tu chuan heti hian a ziaka tin chumi hnuah chuanin Asia rama Hierapolis khua a zol nei hmeichhia pali Philippa fanute an oma an thlan po chuta chuan a oma tin an pa thlan po a ombok atia mase hei hi chu Philip the Evangelist chungchang ni na langa tirkaute bungsom ni pakhat chang riat le chang kuwa kan en chuanin fanu pali nei chu Philip the Evangelist ania chu wangin Philip ate pahnih ti maila isua zirtir Philip ale Philip the Evangelist te hianin in ang takin fanu pali an nei ve ve chu arin omlo ni diek of Philip anti bu hianin Philippa martyr dan chip cherte uzok chu atar langa mase hele kabu hi apocryphal writing ang chi kha ani wangin rin tur chin sia ta har sa hlea Philippa hianin borsap nu pui chu Christiana asiam timaila a konvata chu chuanin borsap chu ati thin ur hle maya amale Bartholomaya te chu alet lingin a kheng betani an khen be lai hian Philippa chu thu ala shila mi pui te chu chua zalen turin atia Bartholomaya chu chua zalen turin atia masela ama chu lathalo turin ati thungani adot le tan chuanin Bartholomaya chungchang hian ngai thlazui nga lela ani hi martarin athi ni ngei chuan alanga mase midang ang buk khanin soidana inang lafa tradition lar bera chuanin anung chunga vunli sak ani hnuwa alu tan sakani ti hi nia record danga ero chuanin chidangin an soithunga Book of Martyrs antia chuanin India rama thil thleng angin tarlan ani nasa taka vua in miliam betu te chuanin an kheng betani ti na record thungani Golden Legend a po soidan sang tarlan ani ve boka tradition chen khata chuanin ni ko shelawa ngai sakni in tuipuya an pai ti ani boka Bartholomaya thi kumhi edi somruk pakwa emo somsari pakhat emo vel ni tura rinani ti chuan adot le tan chuan thoma chungchang hi lo ngai thlazui le taila thoma chungchanga athi na hi chu India ni rin hi ani deuh fur ome apocryphal writing pakhat DX of Thomas in a soidan chuanin India rama khopui pakhat Mailapora faya chun hlum ni na soini Syrian Christian tradition po in thoma chu Mailapora July ni thum edi somsari pahni a khanin fai manga ti hlum ni nan soi ve bokani dot le chuanin mathaya thi dan chungchang po hi soidan in anglo om ve thawa Heraclio na chuan thi dan pa ngai na thi ni na soya record masasok hi rin tlak ni tura ngai ani thina mase scholar tamjok chuanin Heraclio na thu soi hi an pom lem lo ni mathaya thi na chungchang record masadanga chuanin martar ani thuan soya mase khoya nge engtin nge ti ero ain ang vek big chuang lo kaushan masa pa te anti early church father te khachuanin hal hlum emo den hlum emo lutan emo ni in an soyeni Jones Fox ale kabular set mai Books of Martyrs a chuan mathaya thi na chungchang chu hetiang hian a chuanga ahna tho na mun chu Parthia ania chu Ethiopia ni churama chuanin a martar ta ni edi somruka kanin nadaba kopuya Albert manga ti hlum ani ti kan hua Albert chu indona an mantrin sheipui ale lam siam nei ang chi kha ani ti chuanin Alpha fapa zakopa thi dan chungchang hi lo ngai thale taila Alpha fapa thi dan chungchang a chuanin James the Judge anti isua unau pa ne na mithummun an ni le ni lo hianin omzia nei hlea Alpha fapa zakopa ti hi Bible a voi ni chi alanga zirtir te zinga chuanin hriat chian lo ber te zinga mi ni chuti rualin James the Judge ero khachu kaushan masalama khanin shwai tu poimo tak ani thunga church tradition a chuanin zakopa Alpha fapa thau khani in an soya ma se tunlai scholar te chuanin an pom lem lo thung tradition an soidan chuanin James the Judge chu tempula athushil na do sana tangin an nor chuaka puan sutu taltum pangin an voshepa lungin an deng hlumzui tani ti in an soini Alpha fapa zakopa hi puan sutu taltum ne na tarlan ani tlangpuya hei hianin kaushanin James the Judge nen mithumhun an ni an rin thu atar langani tradition tanga ero chuanin Alpha fapa zakopa chuan Ezipa chanchin tha shela Ostrakain khopuya khen be ni na soibokani zabi ni na le pathum na lai vela theologian pakhat Hippolytus chuan zakopa thi dan chu hetiang hian a soiboka tin zakopa Alpha fapa Jerusalema thu ashillain Judaten andeng hluma temple pia phumani tina soibokani zakopa thi kumhi edi somruk pani vel ni ngai ania anhu lok edi somruk pasari vela kanin
Jewish war lo chuak ani kha ti chuan that dai thi dan hi lo en le taila that dai hi Judah ti ni boka Judah Iscariot ani lavin a hming dang hi Jew ti ani traditiona anrin dan chuanin that dai hi missionary anga Simona Peter ani lo kanan mi kha khami nena anjinna khanin Syria rama amar tar ni nan ringa ma se hai hi arin tlakem ti chu achiang chuang lo ni achan chu he tu hi ex of Simon and Jew ti bu thon thu tam tak omna ti maila heta thon thu kan ti hi legendary story ani chu tiang thon thu zo na tam tak siam thei ang chi chuan na atanga mu chu ani wangin that daya thi dan traditiona anrin dan hi adikem achiang lo ni golden legend ina soidan chuanin Simon ale that daya te hianin milem te atanga lo chuak turin le anma ni lem te chu ti che turin ram huai te chu thu an pe a ti chuan sa kho shoi tu te chuanin Simon ale that daya te chu an ti hlum ta ni hemi an thi kum hi edi somruk panga vel ni tur rin ani Simon the Zealot Iswa zirtir jingami Simon hi Zealot polami ani ome Bible a chuanin Simon a kanan mi ti khania chu wangin Simon the Zealot tia soi ni thin ni Zealot ho chu Judah te tana an zalen na swal tu an nam sipai ang che kha an ni e tila ria thiam ol mai ome athi dan chungchang hi soidan sang sang a om ve a ama sabera chuan kumzabi pangana vela khanin Moses of Corinth chuan Simona chu Iberia lalrama amar tar ni na soya adot le chuan golden legend a chuanin edi somruk panga a khanin Persia a amar tar ni na soi boka adot le chuanin Ethiopia Christian te chuanin Samaria rama khenbe ni nan ring bokani adang le chuan edi somruk pakata Britain a khenbe ni nan soi boka kumzabi som parukna khanin Justus Lipsius chuanin alai taka zai phel ni na soi bokani Eastern traditiona chuanin Edessa a atar thi ni nan soi bokani adot le chuan Judah Iscariota ani hi chu Isua amantir nuwa ain oklum ti Bible kan hmuwa achan chin kim chang chu video shanin kan ti chuak to soi zui lo mai ila khat ti chin kha Isua zirtir som pani thi dan kan hmu thei te chu an nia Judah Iscariota ai o tura an thlan tak Mathia kha Isua van lon nuwa zirtir som pani zinga tel anilia athi dan chungchang lo ngai thale taila ani hi hriat chiana har hlea achan chin kan hmutam lova zirtir som pani original zinga mi ani lo bok nen enge ati ti le athi dan hi hriat chiana hara tradition thren kata chuanin Ethiopia tuna Georgia vel hi ni ome khati hun lai kha chuan Ethiopia ram chung alani poniang chumi rama nam mol kan ti cannibals kan tiang chi sing ei ang chi hena arong bol na top lama khanin lunga den hlum ni nan soyani adang ai ro chuanin Jerusalema Judah ten lungin andenga chuta alu an tan sakta ni nan soi boka Rom khuwa Hippolytus chuanin Jerusalema atar thi ni na soi bokani engpo ni se athi kum hi edi somriat vel ni rinani khatiang kha Iswa zirtir te thi dan an soi te chu nia rin om taka an lalpa ta na ein pek na le an thorim na wangin voin ni thleng hianin Christian te thinlunga chuanin an hming adai to ngai don lo ni ole khati zong khani le phot ro se